Sada ćemo napraviti poslasticu koja je poznata u raznim zemljama sveta. Prve krofne su nastale još u starom Rimu i Grčkoj. Izgledale su kao loptice. Potom su prešle u 15. veku na evropske dvorove, da bi iz Danske početkom 19. veka doseljenici doneli u Njujork. Pravljene su od testa i premazan od kruške i breskve. Ima ih puno i u Nemačkoj i u Austriji. Kod nas reč krofna vodi poreklo od nemačke reči krafen sa značenjem kolača pečenog u tiganju. Osnovna razlika između evropskih i američkih krofni je što prve nisu imale rupu na sredini, a druge su je imale. Američke krofne sa rupom na sredini su nastale tako što je mornar Hansen doživao oluju na moru 1847. godine i kako je poneo sa sobom krofne za jelo. Odlučio je da ih probuši na sredini i tako sa rupom okači na svoje kormilo. Godinama kasnije nastaje i prva mašina za krofne, koja nam dolazi iz Amerike. Danas krofne krase mnoge zemlje sveta: Holandiju, Belgiju, Francusku, Nemačku, Kinu, Meksiko. U Srbiji krofne su karakteristične po tome što ih uvek ima na svakoj trpezi, a miris limuna i ukus vanile je poseban. Punjene su kremom i džemovima koji krase našu zemlju.